Yon. Kamu mati mabiro ka nan. Okay, dati kami manan. So maranang santi ko singing contest gaya man. Okay, dagiti pala nagbibuya tatta ko na dang. Da anti Josie Borgonyo, anti Edna Ken Elmer Bosque, ti Eva Beach. Ni Uncle Ron si Pagan Gurdix Kabsat, basta't wag mag-alala yung katabi mo. Kasi mahal niya pa rin. Kasi pasarnuan man ton, iti ikaw ang ligaya ko, si kalaang biyag ko, iso nala yung iti pusok agpaiso. Wala naman. Galing nyo po talaga from Nel Aerolive. Ano yan na? Wow, ang galing talaga ng mga bosses nyo from Nanit Marcelong. Shout out Mamad J. Ading me. Condolence. Kula na, oy. Ferdinand Kayabo, may you have rest in peace. From Alberto Jr. Ulat Auntie Lisa Cabal, Auntie Maria Peters, Auntie Aida Pasqua Clinton. Kita bibuya baya. Agor ka kat dagiti ito makan mga contestants na balong kat nga maka-umay. Tadya may isa, kung anak ano kat awang kano agbantay. Tadya anak na ay apo. Piman mo. Tadya may isa, isong nga maka-umay ta. Agor-igor kano kita man nagadong nga alibay da. Anyway, nakadaduti naka-schedule. Apo, inga na December, apo nga agi di nakalain na tataan laki handang makaumay. Apo, agi na may sa ti may. Ano di request ni Brother Ron? Ikaw ang ligaya ko. Apo, ang konsamot na awan sa lyrics ko ta. Ikaw ang ligaya ko, panarihan mo. Bungarod. Kang kanta iti ata, apo no, nalipata kun Nalipata mo. Kita ka sa bali nga dumawat ka sa bali nga request na. Anyway, iyabante DJ first and only contestant tayo nga magnaison na po ti standards dagitoy Board of Judges tayo no mabalin iso ng isabak for monthly finals ngam no saan ay ket makisalisal to ulit iso na for another week. So may we have now our first contestant and only contestant from District 3, Kawayan City, Isabela, 35 years old, Miss Roda Basada. Basada? Apo, nahanga na magada. Basada. Laging basa, sir. Laging basa. Apo, Diyos ko. Kaya na, boy, kaya na. Kaya natin lumugan. Dato'y contestant tayo. Kitang tayo man. Yung USB mo nga karat pa. No, talaga nga nabasa. Iti pa nagkanta na. At USB na ginatang na mo Muslim. Apo, dita igid. Tagor ka baka no madisum. Ishoot mo nga dalain. Ibagam nga nabasa madimo nga sumbrok. Na magamot. O sige ipatugaw mo suna dita kitang tamang ta. Ipatugaw ka. Ipatugaw mo. Takitaan ta. Awen nagrelax ka lang ta iti kat hamot una nga nakababain kada kiti ka baryo am no if you can masitig ka na ko. Okay, kat kuna no may isa kayo abong grupo kada iti nagado kayo. Sir, kwa. Bali, may daklang kinaduaan, sir. Si kati kabisilyada kasi ay. Ay, wala, sir. Siyak tagkot ko sa ito kanyada. Itong may daklang kinaduaan. Ayan. Okay. At ititiga ma'am hanga dita ulo na. Okay lang, sir. Sige, Mati nga rod, nalamuyot ta dita. Ayan. Ay, dito yung natangkin talaga, sir. Dito natangkin ti. Maabak lang sa mo ti balong. Anyway, she's going to si kumablao ka pa kiti nang kadwa kanyam. Apo pinasahyan pa isuda di pa naggasgastos kan. Ala, si di kami lang, sir. Ta kami lang District 3. O, di magmag na kami. Ay, nagaduti ag-text kanya mi ti District 3. Ayan na tinga parte. Di baba, sir. Di Marawi Street. Ay, Marawi Street. Di nagkukuta kita'y naglalabanan. Marawi. Madi na mo mabasa. Ano nga klase dito nga USB kung ano nabasa awam mo. Adan. Okay, USB. Okay, kumablao ka nga rod. Kada kita kakaduam. Kapkablawak man na po. Dagi kakadwakit. Nga may itoy ni Mari Josie, ni Mari LB, Mari Delia, Mari Annalyn, Mari Lani,
Yun ni Mari Marlene. Kung kumari ka mami nata, sir. Ah, dahil kita tika duam ngamin inom, kadi kita kaskasaran. Ay, hang kami agin inom, sir. Anangay. Agsasala kami lang talaga. Ay, okay. Pero among kadi ayang iti kasaran tatagit na kadu tagi inong babakutan, Ay, dagit hang kami RIC nga. kung kunada. Hang kami agiinom talaga, sir. Agsasala Oh. lang talaga. Very good. Anyway, mabalin nyo wala ito uminom, basta light lang. Hanga ka sa dagito ito mga apo, apanda mo iguyo dun no pa nag-aawi din. Anyway, nakaready kan? Awin, sir. Okay, kat iti Board of Judges tayo, kat nagapo, itis sa baling nasyon, at nagapo, basta US, Hong Kong, Singapore, ado da amin dita, and they will judge according no kasano ti kabailang makumanta, or na may sam, iso dati mangibaga no sumbro ka iti monthly finals or not. Ha? Ikak iso dati pagbutusan da ditoy. Agaramid kan balong iti pagbutusan da if you are going to make it for the monthly finals or not. Apo? Ngarod, ladies and gentlemen, our first and only contestant, kalabanan na ti bagbagi na na. Basa ka, sir. Ah, Di ko masyado. madi nga memoryado. Apo dakad mo contest nga awa mo ti memorize sige i-dictate mi no kano kurang Ay, no dati may ay. bagawan. Apo kitanta man no sino ti maibabain tatano sa bali talaw-law atom dita. Okay, ladies and gentlemen, our first contestant, 35 years old from District 3, Kawayan City, Isabela, Binibining Pilipinas candidate number 4, Miss Roda Basada. Sejak maklum karena kapukang kakay sunang ayatku Yak maninam nama masulisog ka bayat kawanku Darkuk man gayam day tanah kemo karan wakin puso Dim syukri gat kukentuk Lupakan ang Naglawag na tin o dati na bimutosan. Dinamag ko, mayat ka di kung saan, kung na di may saan, sige, diretso lang ta. Adi na kun ka sa pulang siya kun tayo libatan Nunaragsak ka di ta si na palubusan ka nga rut Hindudong teng tu aldaw nga babawi ka Pamakawan ko jak may panamnaman Lunam naman maginakon ka sa pulan Siya kun tayo lipatan Apo ayan. Laglag ipin